kuruga omurakazo naisha kuba natwegesa Chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi charity risobanura wakana ebiro ni 13 ebyo ku 11/2025 nyine Sunday Brian nko turukuja kwisyaho amakoraga bitureka tubanze tukwisyeho ebijam tukuturagarce tuja kwisya makuru Agacencwire ombwijire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Langeze enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu bulungi netambula bulungi ne bakali bobo Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga Agacencwire kireki mukuru wa polisi asibo mu rubundu bujo nakuratiriro kutahira okwakozirwe sabiti birezikuire to reassure our people generally that security is there. Okweyongera ko bushuma bw'amatungo kwerarikiriza abariso muri Kiruhura. District itukunegaringa nayo umukati okoridomu netwetondegera muno. Ababudaka na Chibuku bashaba President Museveni okubaha amashanyarazi no kubakora urutindo. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Langeze enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu bulungi netambula bulungi ne bakali bobo Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga Mbabazi charity na Sunday Brana gana makuru Agacencwire ombwijire mukuru wa polisi omwihanga habasi byakagaba herizoba yacera kutayayira district ya Bundu bujo hari kutezo kureba emiringwe tari yemwe nemwe polisi yakubasa kunyweza mebyo kwerinda home district age omnyamakuru witu hainebru kuchira Mukuru wa polisi ortayorwe yartandika rukubwa n'abantu batari bamwe na bamwe abarimo b'ibyo kwerinda abebembezi no mundiginya wa bwamba
orutayo rw'omukororo nurwije bwanyuma y'2017 abanyambondo kusyata batakamanyirwe kibina kibarumu bahereze kutayira district ziri mu Kasese bundi buryo na Fort Portal. And assess the situation, how it is, and see where I can make interventions as the Inspector General of Police with my team, but also to reassure our people generally that security is there, and we as security, we are going to continuously provide the security, but calling upon all our people to be vigilant. In case of anything suspicious, they should be telling our people. Ekikorwa eki kikasiga enkambi ibiri z'amaho mu district ya bundi buryo zokibwe kandi omusirikare wa UPDF n'omukazi we bafire. The police have already brought in more personnel, but we are going to even increase more personnel within these few weeks. So, and also other support equipment like transport equipment and other facilities. Omuri Fort Portal ebyaro bishatu bikatahirirwa babebembeza butogambaho nabo batendereza bibyo kwerinda. And we are wondering why now, why is the peace being disorganized? Why are people destabilizing our area? This is an issue that I call upon the technical people, I call upon the government to investigate. Itwera tuenda obusinge regardless ya endimi turukubaza urundi enganda zaitu akoba byona enganda zaitu n'endimi design ya Ruhanga. Omuganda makuru mukuru wa polisi Abasi byakagaba abandi zo mu district ya Kasese naho abinazi batahirire kandi ashabira abantu obutabuzabuzubwa. I'm glad that we are all working together, we are using the same lens, looking at these security problems, and all our efforts are geared towards the provision of security and the development of our country. Abirari Arvelina Gardens omutawuni ya Kasese. Ogwagarikire yasima obusinga bwa rwenzururu kwatanisa hamwe n'ebindi bitongore bya gavumenti bakamaraho emihondano ebire yabarikaho muri Kasese. But also one message to our people, let them not allow to be misguided and confused. But we are aware that those are few people, and definitely we shall isolate them and continue working for the prosperity of this country. First of all, to thank the Inspector General of Police for visiting us in the kingdom, and also for the kind words he has given to us. But also thank the whole leadership of police for actually working with us. Reporter neyorekanga abantu 80 babisirwe kandi igana bakakwatwa omukutahiro kwa biro muri Kasese bundi buryo na Kabarore. Amakuru agasha kwa Jonathan Tsingwire na Gilbert Mhanguzi. Mwebari abashatse baitu bamakuru abatura ku rw'omugombora ya Chihura nebetombwitira koti ya Chenjojo wanyuma yo kurekura omugigo bari kugira ngo atwire n'abanyangaraza ari kubabinga hamataka gabo ogu homuramuza murekurire ahakwemererwa abo kugira ngo kote ya Chenjojo teine rusa rwo kumuhozesa. Makuru gita Agacencwire tutwire ntwereka omugiga Vincent Mugisha utwire narwana n'abatoro mu cweka cyaganye nayo muri Chihura bari kufita karu kugira ngo akarugura kandi abatura bari kugira ngo akarinyaga. Umbatura harimo mukazi Juliet Rusebeka wayeterire nduro mu koti ya Buganda Road mu Kampala mwaka gwa 2021 ari kugira ngo iba Peter Rusebeka kuyahereze kufa. Vincent Mugisha yagengerere papure biri kworeka ngo mugenza kamuguze itakeri erukshango mu cyaro cya Nyakahama umureka gwa materi konko mushango tino rukumanyo kugwahwire. Juliet Rusebeka n'uwo mu mbere bihwira keterere nduro mu State House Anti-Corruption Unit aha mushango n'ugugumwe kandi aba Anti-Corruption Unit nuko kwije bakakwata Vincent Mugisha rwa katano bakamutwara ha CPS mu Kampala kandi ha rwa kabiri bakamureta ha polisi ya Chenjojo kandi izo baryanyimwe abazyo nuko arese rwo mumesho go muramuzi wa koti y'idara ryo kubanze ya Chenjojo ekurirwe waiswa babu kuyarebera umusheja yafa yakora karagano karufodi ndikaka kwano guru mukoti nibyo namuhababire Buganda Road yabo hato mushango go fayiro bazigwireho aba Anti-Corruption bazigwireho
kumara imyaka 5 buzire bagishanga hacenjoje eziki akaretente yasito mu itaka ryanje yapangisa rya sente akareto murongoti yaguto mu itaka ryanje yapangisa yarya sente yayemara mwene hatitwe akatugira ngo we narugo mu State House kandi twenda ngo president amugarura mu State House areke kutukabyo itakeri ubwo mukazi ari kurwana nariyo nkarigura ubwo 2024 ubwo mukazi uri complaining akabashuyirwo waringurize na hope na manuri nibamanyazwe sete ngagira mukazi baha bazitwa na nyina zara verina nakimanya ni shazara eno sirusibika nakimanya nkagura kongeje no kusa wokusana zungo hey no bunkuruga itakariya because ni manka rigura endagano zireho family yabo ni manyangu nkagura endaganiro abantu 18 bona basayininjire bo kicaro kona shiku nafoginjiro gwa baro nafogingana nababona batire b'imikono ugwahendira rukurekorwa bwa nyuma yo kumwemerera bitwe mbaje zombe nizigaruka mu kota habiro bishatu byo kwezi ku 12 umwaka ugu abantu bongeraho bagira ngo umushijwe gwakashisha buri kimwe cyo babirebeye korira amataka gabo utireho no kuba marumbe home government yamanye ngo hari umuntu munako atakushobora kubazana abakura bari mu State House habo kuba abantu baitu ne bayitibwande basibibwa twina buyambi buona umusaija atakugande bwaho na isano tirundi ayino buzale na State House abana bona bahwerire mu nkomo ati yasoma abana nakwata ngo nwese abantu abayisirwe baraha balete tubarole akatemateme mbuzizete yasesa amabate yakoye nyakarimu toyiruka twaruga yito abantu abakuru abana twabasigata atangi kubateka mu nkomo arahanga we tarya gusa arahanga wahigurura kutureba neja kutomba amazi itakera kugambwaho nihika 2020 gasha kwa Daniel Bingana Babari Daniel Bingana. Robert Chaguran Center Mohori, President wa National Unity Platform yaika omuri Rubirizi District arukushera obushagiti oguyaraganza kuhangahangaho emirimo. Aha majingo gasha hamwenda zo mwebazyo Robert Chaguran Center mu oli President w'ekibina kya NUP yahiko muri Rubirizi arukuhubiraho abantu nikwe kwemerera mu tawuni ya Ndekye na Nyakasharu omukushera Karuru. Kabanji mu Uganda temuina mirimu nga NUP twaba promises ni tuzakutonda emirimu imilioni 10 ekyo nekibasika mu sector zonna from mining to agriculture to tourism banange tukyusemu abantu barubirizi muriyo muguma nashemerwa mnoga kubareba mutsazire twabaikahorete mihanda yaba mibi koka mwebare kunde pinda hinduka Chaguranyi hona yagamba nshonga zo mwani niko kushaba abanyarwanda kumuterera Karuru kama arebe kibakoro mwani bantumwe mututa State House byona tuza kubihindura byona tujya bicyusa ebeye mwanyede atemudemo mufuno bukama amwani gwanyu nza no kubebaza aho kwijana rukundo y'amani munonga kwakira umwebembezi witu nenjiri yo kwindura Uganda kureba mu Uganda yari gukora abantu abace yakora abanyarwanda bona abagiga naboro abana batunga opportunities business bari bakanibyo misoro bwanyimogu yakoma mu tawuni ya Nyakasharu kandi tiyabasa kweyongera yo muri Katerra aho yabanaza kukorera rare mpanga rero muri Bushenyi Bobi Wine atakahikira muri Rubirizi yabanze mu district ya Mitoma umutawuni kanso ya Kashenshero kandi yikaraho munonga kategeranya ko muntu njyango na kintu ekishema kwa kitachye aho kuwa His Excellency President Museveni no yaretse party mu Uganda kuzigaba kandi kumukwa mu competing uyo masheme kwa no mugisha ukingana no kwa mutari uyo mwene rights mu Uganda ayino bugabe ko mu bakisirize Bobi Wine agambira abantu cyakwenda kuwagambira akwito umuntu ayino bugabe bwe kweshuye mu kuza kutera Karuru ubuteyikara umuri Mitoma enshongeji abantu bamwe bajejekerero mbebye kwerinda naba NRM bitubo aba NRM bahakanisa makuraga
Bushenyi tusaziremu kuratara President Museveni protecting ebintu byakozirwaho mu Uganda tari kuratara cyagurana kine kiyakoze Museveni oye Bushenyi oye ngaina enalemu muri mitoma twaba tujye imirimo yitu nkaburizo abukategereze President Museveni okwijo muri mitoma hakisayi cyakirambi ibiro bishatu byo kwikomera konka kandi abali no bagira ngo Bobi Wine yananda kuyija umukashansha ngwita ba NRM twamuzibira agutimaziba Bobi Wine ningase National Unity Platform teine bahagizi umurimo tom cyaguranye na ija kuba muri district ya Shema omuizobe rya Nyichakare amakuru agagasha kwa Onesimus Ndianabo na Ben Muhozi. Abatura abaheriri injoro ry'inyamisha hiriya Lake Mburo National Park abaseli ya BRB homuruka gwa Rushororo omugombora heya Kayanja district ya Chiruhura nibacura ahagwembogo hezibamarire hemsiri abantu bashaba habitongore hecirukuri injoro ry'inyamisha hiriya Lake Mburo ho kuja bakagarurayo embogezi Nkati VWST rishoro msero ya BRB home district ya Chiruhura nuko baturo kutebezo kwembogo ziri kutoro kwa mbirindo ryazo heriya Lake Mburo National Park zikija zikabasisira misiri stwirinde stwonera 2022 zikazanyo ni ile hikitano z'ibicori zabimara kandi na reportinga konkati natunga buyambi kandi na hati yazagaruka muzaga kazabirya nabwo na reportinga baceya manero si wano naga kana reportinga nahagomborora nagamba no muhingi sahasimu bwa nyuma na reportinga no mu National Park nyekiro zibire zirishanka 10 z'ekiro kumbire mbyami nahura embogo nizijuga nashora hero nashanga zibire zirye mbogo nkamukaga zanyurukanzia kandi nabwe tukugira ngo nyekiro bwonka zimaziro bwire niziteganisa abantu nturarotagweje jire ahabwe mbogwezi abantu bongera bagira ngo embogo tuzirukoma hakishe misiri yabo konka biti no muntu zakugwaho nizkwita kingi ha isomero tishuma zo mu rutoki rwawe ngana umwana agabona naza kama wawe ngana temure ekamtero musho ganyina ngaha muryango masimakara nyomba ndisiza zitiye sumura zo atifu ente zija zikuratire nyija zikuratire nyekiro umwirima eketanyitsere ngenda nguruka nzakikungukira mu mukoma cye abatura bahona bongera bagira ngo bakandikira kitongoro cy'inyamisho cya uwa okwezo kuri kutandika ngo bije bakire mbugezi bazigarura umurindro ryazo biti na hati tubakijaga umwe kabiri y'inimi ahoko nyabenesizana namani yaturwanasa twashaka kutembe miti konkante twasase bwabwe misiri yitu twaguma ntujugute bitubwa rwo mu rugo twabire twembere ezimwe zire konka iyo yaturumba emsirejo nkaba nkine sente murundi mbanka kugira ngo ukunda ahinge mfuneho esente zirashomeseho abana tukafune sente za government PDM itu nkabahingi aba agriculture abakuhinga embogo zatuteganisa tuba tutine ekituragarure omuro neje yibatwire ya government abo bwa hati nabashaba rukuro rindo ry'enyamishwa okwije bakagarura embogezi omurindo ryazo eza gahwire kokenya tubakwenda kustwara mwe mchango nyamisha bije bastware tuturo mu businje tureke kubona n'enyamisho embogo zitaka twita aho konturara nstera byonduro nitubona nitunyangarara habwe embogo abantu abo bagatunga sente za parish modo sente za parish modo bazito mu Misiri mbene nyebuza government kera inde sente za parish modo nibaza kuziyaye kandi Misiri yabo eyo niro tukatize sirente kuza kushanga twashanga nembogwina kutobe twahika hihi tureba ebintu bikwe byemeriye nibitwizira hati nyowe ngira ntinente
kuza kuzishanga n'embogo zinyirukanzya nyirukanga n'abana nterero mukazi omwe aija tutera toki tuza kushanga n'embogo. Twagambaho na Bashir Hanji uri umugambizi w'ekitongoro ky'enyamishwa omwihanga kya Uwa ahasi mukande ibintu byatugambira kubarabe bamanyise pako twosiza mu bana bakwera kandi bakoze icyo ine kumanya abantu abo barakutumanyisa bagambira akabaho si bo babonama kutushanga takushimanya abandi nangwa batubagambira abanyamakuru ngo baburagambira bakwasa abo chikwata baze twajya kutwabakwera kubarabe bamanyise pako umuzima bazamuze bakwera amaka gari kurenga 50 omugomborora yakayanja nubo bari kuteganisa bw'enyamishwezi aha TV West in Susan Chelsea babare Susan Chelsea mareka tomereho ntujagaruka n'amakuru agarukurata. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga Sako Limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera ekitereke kya Christmas omwakogu bamemba nabo kwenda kuba bamemba mwena ekitereke kyatandikire ni 12 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama brand Wentuha brand Shuku brand Burere branch St Kagwa brand Kaboye brand Chanjenyi brand Butare branch Marinde brand Mbarra City brand hamwe ni taje lyabwizibwera erikushangwa Mbarra district ebyo kusingura vermente embuzi enkoko hamwe n'ebindi bingi tera noti 32 chenda nemwe noti 5 bishanju namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe-2026 ogwentunguka. Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kuruku bujwireje turukwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera chitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025
ekiri kwija kwata hasi n'ehiguru okumara ebiro 3 2014 by'okwezi kwa 11 2025 chenjo jo mu cyayi 15 by'okwezi kwa 11 chegegwa mu cyayi 16 by'okwezi kwa 11 mubendo mu cyayi utaferwa beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe n'engumi 5 kandi notungira icupa ya mpengo ni drink utaferwa kwangura ibihembo nka solar panels ebitereke bya Christmas amasimu t-shirts engofira mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha mpengo ni fermented beverage 2025. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyiyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Kati banshura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuru burengero rw'izoba orino yombeka ninga no hundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe staya iro yetungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura buraya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga omuri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahiramu esumu notu mushanju 2 anane 2 abiri na mushanju 9 manager ogito wagito ko kabatu mu kidara kabataka jiremu MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki 2 bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitereke nyamurungi ahiburiwa mwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugishago kwangure wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugishago kwangure wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugishago kwangure nkoko shukari omucheri emigazi nebi nibaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebi nibashangwa Nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Ebiro bikuru ebi shebero n'abanyamukago. Wararoteka tekera habyo kombeka
Jamaica jeno mu bad by P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga Garage Street no bashanga Makanising Street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa Victor Bwana Road washumira abanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire hawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Koruka yomka humro President Yoweri Kaguta Museveni herizoba yasibo mu district turabamshabaho kubaisi amashanyarazi no kubombekera orutindo. Okusherra karor komwebembezi wihanga kuri kugumizamu General Yoweri Kaguta Museveni n'ubushagiti yaburondera mu district ya Budaka hamwe na Chibuku. Abayo bamusima habohereza kandi bamushabo kusya amashanyarazi na munongo mugombora ya Katira Mugiti hamwe na Nansanga. Immunization programs ejabirenga jabo maiso omubintu byowomi kitu yambire kineneino okuoneka ntona kurwati antula bana bayine miralama tula bana abagongo bayire. But the NRM has registered tremendous peace and stability in our country. We remember that between the years of 1962 to 1986, Uganda had changed 9 presidents. But Uganda, under the leadership of His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, we have seen a stable country, a peaceful country for the last 39 years, and we are still counting. President Museveni najira nubaza kuombeka amarwaro hamwe no kutungura agagarya harurengo rwa Health Center ya kabiri agaruka kori kamonkori ikiki kachomo hamwe na kabuna kandi hamwe no kutungura Budaka Health Center ya kana kubirwaro rya district ugunajira ngo bwa hatebicwe kama 50 harigana byenguto mucange kibahereze kuzikora kandi nibija no kubakororwa butareja hamwe no kubombekera hortindo. When I look in the file here, a lot has been done in the Budaka area. Atianu alingirire kumo mu mpapula je ebikoleberwe kwa mu Budaka. We did this road very early in our government. We did it and we have done it again. We have repaired it again. This road from Iganga to Mbare. Abanange mwewukiria inte government yatuyambire okukora oluguudo luno kuzwembale okutuukira Kimena Kalama. Then we have added the one of Tirinyi Parisa Kumi. Waliwo oluguudo oluzwa Ebunyole Parisa. Elva Tirinyi. Sorry, ategeezera okuzwa Ebunyole Tirinyi ne Parisa. Then we have done the one from Parisa through Kamonkori to Mbare. Then ne wabao oluguudo oluzwire Parisa lubite Kamonkori ne lwabe Mbare. And we are now going to do the one of Navmari, Butareja, up to Lamutumba on the other side. Tuli ukola twaba ukola oluzwa enabumali ne lubite Butareja ne lwaba lutyo okubusoga. So the roads we have done a good work. Nolwekyo mwena mukiwona tokungudo tukolere kusa. On the electricity work also has been done. The electricity has reached many of the areas. Mwewukiriya kusa intamasanyalaze gona tugezeryeko ugatucha mu bitundu ebitali bimu. Telephones, you all now have telephones in your pockets. Ebikwatagano ku masimu njikiriria nti mwena muli n'amasimu mu nsawo gyanywe.
Then on the issue of water, I have seen some good work has been done on the water. President Museveni yagamba hazindi ntunguke zikozurwe nko kurwanisa ubworo barukozesa amataka make. Those who listened are doing very well. I can give you example of Ijara of Serere. Mzee Yakoba ntasolo kutuwake kyo kuonerako eri omuntu eyakolesere eitakale tono na solo kuoneka nti he was earning more than 2 billion shillings in a year. He's earning more than 2 billion shillings. Awo oboge itagaitire omwanka abafuna owumbi outaikansi wa usada. So it is possible to get out of poverty. Yagamba na habyo bwegese kandi nagira mu manifesto ya NRM ebyo bwegese nibabitwara ku bacikuru. Izoba rya nyincakare President Museveni naija kusiba mu district ya Tororo hamwe na Butareja. Campaign zo kuronda akaruro mu district ya Ntungamo zitandikira ne digital kandi abesimbere abebembize ehuru yo kurwanisa obworo hamwe no gukora ebyentunguka. Namanya vayo na buroko no mwahari aba barimo nibashorera akaruro k'abanyeshenzerokazi kandi campaign zitandikira mugomboro ya Rubare. Okwatire NRM bendera hantebe y'obunyeshengero kazahawa district ya Ntungamo namanya vayo raburoko kuronda karuru akutandikira umurika gwakagugu hamwe na nyanga kandi bamwakiza kari n'amashemererwa. Vayo raburoko hagumize mu murika gwa Nyarwanya atyo yazo munjenye hamwe na Kacere kandi uko abaraganisa ko barakuza kubaretera amashanyarazi amezi marungi hamwe no kutungura ibyo bwegese. Nija kubahumuriza noreba abatwatwa wire mamani ngo bebemeze ibintu babire babi ino mukado wagambaha wa government nimbi wapi government bonire koko bihereza nibo kozireki nibo bubi. Abanda barukuronda ubushagiki ni Beatrice Rwachimaro kwatire bendera habwa MPO bwa Ruhama Main kandi ogu nawo kuronda ubushagiki akutandikira mu rikafunjo. Yabweche mureke turumo ruze aba bari kugenda nibagira ngo naba independent ngo bakaniba burkanya bagenda barura bakanyiba ubwo n'abarwete ruze yakaba bagambere emba bakorire nane bakwenda kubakorera rero musharemu irwaro ritu yakafunjo nisha kwesa mteneshe muno ndukushaka government ya movement kawajangu byona nibikozesa yazamuteka nangwa yageraho n'amateneti Mbabazi n'abakozi abantu benshi babaki Omuri Ntungamo municipality uwanupuro bahamya Godwin Magambo nawo bushagiki harimo narondesa amano bwo arukuraganisa okusya hiho buhereza naraganisa ebyemizano okubuta ahatoku umyaka kebere ninga gumu ico nico kubanza eca kabiri nabaraganisa okugumana tuija kanye mimba parliament wanyu okugumana intisa nimwe nishitamani nchika nimwe nimanye bikuru bakora kubi nebiko bakoraje nkabitwara nkahi omwizire yatatini tonete mwana ryo mwe kwera mujengo amina ebintu biri mu government kiri ari okoso bwenge bwawe ningo bukodyo bwawe okureba mu government waje tahamunugo yakorera ibintu by'abantu bayo ebesheme gukora. Campaign za karuru nizigumiza munende gitokwetorora district eje ya Ntungamo gasha kwa Elias Rutugusa.
webere Elias Rutugusa ayo byo kwerinda nabebembezi bagiraho ruciko n'abarisa okurondo Mbabazi gwa kubaza okwezaho ubushuma bw'amatungo gutekera mushesho mu district ya Kiruhura abarisa batwirene betombwita obwo bushuma obanyangarize obwe abo byo kwerinda barukuburebesa misho hatarho ekibakozireho bwanyuma y'abarisa ba Kiruhura kucurangwa abashuma bamaraho amatungo gabo abebyo kwerinda batireho ruciko ngo muringo gume ogwo kucendeza obushumobo oburengeserisa ka district yitwa nebaringa nayo omukatiro koridomu netwetombekera muno ekwatsire ndijo motoka epakire inyama bakityamura umuhanda nabigarra nyatondi batubitera kota hariho abantu abashuma abo kwimbuza abantu bakabaga inyama bagasiga ebyendo mu mafamu n'amagufa bagatwara inyama fresh twina abantu abo kwibirento mu bwinshi abo kwibirente bagapashira amarore mu bwinshi entikinugarayimo diso wa Kiruhura nagira ngo abari kukizayo kwiba amatungo n'abashubuza bari kwijo mu makagabo kandi nacamya ngo hino bine omungomyo abashuma bindi n'abashubuzi baki b'amatungo namwe kapo yiteje mpura najya n'ubusungu najya n'ishenuga abamwe bejwanze ngo bakaje babo bashisha business yaki no kushuburenga abarisa bashabirwa kurekeraho kozesa abakozi abatari kumanya ahabwo kuba sentenche munzo ziri kubongerera obushuma twambuza kibali kasita waranguye ntoro munana wano balance ngaruko zawe uranga hano urabaho umuherezo murumo omwaka gumwe emyaka iri hata bakena kushara maraka akutugira bata abarwo murisa arukuzo murutuje akana kushara maraka because nare wene sende yindo mundu twamanya bagura ndaharuga originiye so procedure kabere emtiyaza kutunga permit ashebe kwa roho babisha iyo wikivuga that's the first document you kushobora aha ya kabiri ne ya paso ne LC1 LC1 to shembere kujurenti iyo takumanya byaro abarisa bibirwa stazabone bakige honora bari kugira ngo tubayambirwe ngo kandi abarukwatwa bakira kurekurwa tweterera umuranga abantu abo bija twagezaho rizoba kuronda measures zo kutaho kutunga abantu abo abashumabo atungo bagigamba bati cyamane LC1 shimekwa ni jour rente yar kumanya kurwana so shuma muri Kiruhura ekindi bagira ngo patrol zazagumizamo ba making sure nanangwana ne pachiro ebamba pachiraho byagmanda bimanywa abantu batutanukanso tuburimo kupakira harkwenda omwaka ogu Kiruhura feri rwente ziri kurenge 20 ahabwo bushuma kandi ngo abarisa nabebye kwerinda tubagizireho kwatanisa okurwanisa obushumobo gashakwa Paulo turiyamureba babare Paulo turiyamureba muri Kiruhura reka tumureho tushwenira ganda makuru Mutarga TV West katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover ne kugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe
ekiranga ekyokubika. Famire ya Haji Dr. Hassan Basajja Balaba ku lw'abasajja balaba famire babika nnyabwe Hajati Azida Basajja Balaba eyafa ku Mande nga 10 Novemba 2025 mu Koloni Germany. Omubiri gw'omugenzi gwakutuuka ku kisaawe Entebbe olw'okutaano nga 14 Novemba 2025 nga Salatul Janaza yakubeera ku muzikiti y'Ekibuli oluvannyuma lwa Juma. Bwe kityo omulambo gutwalibwe Bushenyi mu ttuntu olw'okutaano olwo ku ssaawa 12 ez'olweggulo wakumibwewo olumbe okumugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera kwa kutandika olw'omukaaga essaawa 5 ez'okumakya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nitwakira omuri rwa Mbarara Suits omwanya gw'obugwaje n'obuteeka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa iguru enebyo kwejunisa omu nkiiko nka projectors n'okurira ekitongore noyenda omwanya gw'okukoreramu za semina board meetings n'ebindi. Omwanya ni rwa Mbarara Suits Conference Center. Tuyina ebishenge by'okuraramu eby'omutindo gwa iguru munonga single, double hamwe na executive suites. Ebara y'omutindo restaurant n'aba chef barungi munonga nitushangwa ali Proti 14 Mosque Road Mbarara City. Esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mukaga 48 ninga noti mushanji 5 noti emwe 31 nshanji 4. Amazina ndi John Patrick Yarhanga hazo kumanya kuturumu aha twina masarazi awejo ngizi ntarkumanya uyen 12 fresh sore kisa aho naho nkazumfureze sora bamba sora yabo kongo mukozesa birunge by'ino sora yabo tekukira kolarara aha ni ndise nkoko sora ni ngikozesa ku brooding nkoko nke 15 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotera noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Kurugera kimwumbuji mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitari handi. Burujuma n'uruhimbwa no kwegendesereza kandi rushoromwe by'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo. Ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo haza gutebekanisa igweje kora biro metenderekere ukongera ibirungo by'itunyamurungi abahingi n'eminyeto n'abahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro. Nywa umwana umurungi ku 5 ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere. Kwenda kumenya bari kukeraho tera note 8 note 3 note 5 Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliito ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Umunya-Uganda mutahiwayo nomanya nkurga gavumenti yarwanyisiriza etteeka y'enkora yabona abasome gete UPE omu 1997 na USE omu 2007 emiturire y'abantu mu Uganda nomanya ngo ekahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwa nyuma y'emyaka 28 NRM committed cadres bafite bekanisizeho omukoro gwo kusiima gavumenti ya NRM hamwe
na his excellence Yoweri Kaguta Museveni omukorogu guri abahebera 23 byo kwikumi na gumwe 2025 omuchayi kororo Independence Ground okutandikana shayisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona omugenyo mukuru ni president wihanga his excellence Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwa mucyara we Janet Kataha Museveni minister w'ebyobwegese n'emizano omutwe gwizoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe tutwakushomere iza twemurice obwe turukusima government ya NRM ahubwo kwatara abana batari bamwe na bamwe omu universities zitari zimwe na zimwe. Big thing kabode MTN super wali yakapya musite wali yakapya wali yakapya MTN kabode super mustairo mpya vibe mpya then you kabode smartphone ne byakabibyonna wali yakapya MTN kabode super mustairo mpya then you kabode smartphone ne byakabibyonna yatungire kabode super esimu nse ya smartphone rero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na necweka rero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiri hariwe turi hamwe amashemerero gito tugine kizibira amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa MTN nerebero Uganda Communications Commission. Chunchumura kabozi komora kabozi Chunchumura kabozo tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komore tukunywa cha kabozi multivitamin drink Chikitasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi Kireta amanu masyo mubashije hamwe n'abakazi Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink Otuntumura chubaro na stress Echo kunywa cha kabozi multivitamin drink Nichikorwa bakabozi Health Products Limited Chamibwa UNBS kandi churuhombe bipimo bya milliliters 320 Omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorora ihanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 0 15 0 At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point. Amakago kunyerera emishono hamwe no kweyikirirzamu. Nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera. Ijotora no myenda yitu nkasa silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda n'aha mukoro na bags eziri kwihayo style yawe obubwijwire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'ecombeko ekya Hosma Ruma Abernina tukunyirize Christmas age ebiri kucyaho tera note 58 16 kinananibe note 8 Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Vando, lava vando, chigeza. Vando, kwata vando, chigeza. Vando, lava vando, chigeza. Tobera vando, vando abera muliskando. Akola night shift like a candle. He's stealing and robbing and Jonathan Walker he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Vando, lava vando, chigeza. Vando, kwata vando, chigeza. Vando, lava vando, chigeza. Tobera vando.
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Koroka mkahumru haganda makurisha barisa wa kanisa ya Uganda tatito muranga Stephen Kazimba Mugaru ya shababarisa okutamani omukushabira obusenje kuba ihango obusenje okuba mu ihanga ombwiro bwa karuru akomwaka 2026. Abarisa okushaba abantu okushabira obusinje nobuyaba nabugana abarisa bona kurwo mucyanga cya burengero izoba abariho mu kweherera aha kitebe kikuru cy'obureberezi bwa Ankore. Oguyagera ngo abarisa binegumiza no kuburengero y'obusinje okusasirana okugarukana hamwe no kuhana ekitinisa. To continue praying for Uganda, this time of elections, we need to ensure that the message of peace is carried over. Because now we have refugees coming here. Because there is a relative peace. But if this peace is gone, and we are also supposed to become refugees, where shall we go? Ogu bwanyuma yazo mu kampi y'empunje ya Nachivarum district y'Isinjiro aharika abazana aho yashaba amahango kwatanisa okuretaho obusinje. Tukume emirembe era mu kulonda kuno buli muntu ajjukire nti tuli bannayuganda banneekanga buli tuli bantu b'amawanga ganjawulo era Katonda etutonda bw'atyo tuli bantu abalina ebibiina ebyenjawulo era Katonda etutonda bw'atyo waliwo ebibiina ebyobufuzi birema okutwawukana. Oguhona nabwe yasima gavumenti hamwe n'abantu abarkwakira hamwe n'okureberera empunji kandi yahikaho n'aha kanisa ya St Peter Kashojwa omuri Nakivale. Ogu nabwe yakozesa omugisha gwo kutongoza okwezi kw'abaana n'okuri kubaho buri kwezi kwa 11 buri mwaka n'ekigenderwa cyo kuhereza abaana amatsiko hamwe n'ibikorwa birungi. Ishabarisa hona yahaye binte buri kwezi nusubwo mukebura mw'obuhunga ebihimba ebitoke sabuni hamwe n'ebindi. Like for us, we as children, in the whole month you find you are eating one type of meal. With a donation from the Church of Uganda and the members of Church of Uganda, targeting to support refugees in Nakivale refugee settlement. Ubwa hati Uganda ine impunzi z'urukwika miliyoni 1.9 kandi hari abebicwe 5 harigana n'abakazi hamwe n'abana babishiki. Amakuraga gashakwa Edson Kinene. Mukuru w'ibyamagara mu district ya Kikube yayoreka ko abantu babiri n'abitumshwija kwensiri barizoba kandi yajrangu no muhendo gwaba bari kurwara gugenzere n'ugweyonjera. Dr. Gerard Asaba okujunanizi w'ibyamagara mu district ya Kikube yayoreka ko ibyamagara mu district eji byine kongerwa mu sente na manonga zo kurwanisa ndwara y'umushwija. Ogo nashobora ngo umushwija gwensiri gwimukire busi. Okusanga umuntu arwaire nakerirwa gelo mirwaro. Kwiko bararwara muno
obulwaire mpaka bukatandika kamwiha kagenda katulira abandi n'abandi nahabwa ekintu tugamba tuti kukendeeza obulwaire busujja bw'emibu itwe nkaito abantu tusemere kwekwatiraho gavumenti tereriho obulyo leka tubweyambise habwokuba emibazo marwaro eriyo asaba nagira ngo omuhendo gw'abari kurwara omuswija gw'ensiri ni mwingi kandi bulizi w'abantu babiri nibafa mu district ikerera haiguru nko gamba itu abantu tuyambire muno ikerera around 46% of all OPD attendance nekyane raising ne ko buno 55% of all OPD attendance nko gamba bakajja bona OPD hakutandikirwa buchuka 5 na 5 buli 10 baba malaria obundi niba 4 na 6 kwa malaria so yo malaria ikerera haiguru nashobora ngo abantu ibyo kujyamo mu bitimba bw'ensiri bakabyesasara leka tuhondere emitendere ya gavumenti eterireho amaro getu bulike gatusomesa abadaktari bulike batusomesa lara hansa yakitimba kebura buli mukazi bwenda Mbabazi kutangira omusujja gw'emibu baraba ali mwana mujanje bwire bukyali Peter Banora chairman wa district yashaba government ya ragati okubonjera sente basito muhuru yo kushomesa abantu nitumihira tujja kuongera muno kubagomya okubaterera basobole kuongera mu kuba yo government ekuziro gwayo abasupportinga n'abandi arts nabo basobole kuba nabo ne basasurwa kurungi ensi eri batire hamu bulomu asemereke yakuba yo ga health sensitization meetings mu communities oko kuranti aba yahajamba development partners abasink humanity nabaka tuyamba bagama mu butimbo mu communities all wards za Mbata Town Council so cases zo muswijja zikiyale little bit low oiro gamba kusikira ngetu kugenda omunjura ya amani muno abokuba enyuma 24 funaka sana kajira baita tenjita agenda nekanya tukubiriza abantu basahirire ebisake byatorera makagabo bamwe mu batura n'abatamushango abebembezi obutabishomesa njiri yo kwerindo ensiro mu maka turangu abana abakuzarwa abandi bafire okukwata omuswijja gwa bwangu ne bakyaza kandi omuswijja ogwo ni kujja gwina ekasubingi moreover to in a health center for ibiri the entire district ya Kyangwali nene ya Chikove Town Council meaning tukyali kubi okurujira kitongole kya Yubos district ya Chikove irimwe abantu 37 kenda 57 obayire mu nempunji gasha kwanwa gaba Ambrose Katutu abantu abari kukigana nibo batunga obushanja bwabushaho mu rusisiro by'amagara y'itendekero ery'obushoyeri ya Mayanja Memorial Medical Training Institute erukushanga omutawuni yambara obushanja bobu bwatebekanisibwa n'ekigendererwa ky'okugaruriza abantu abaherira itendekero eri Sisabwe by'amagaroru rwabayitendekero rya Mayanja Training Institute kandi abantu abasingayo babandi bashebeze ndware zirimu pressure shukari akokoko kasirimu n'ebindi burijo culture yitu mukabashaho before the graduation ningashi izoba rumwe ninge biro bibiri tutakagira graduation tubanza na medical camp ntweta abantu bona kutandika nambara ningashi abatuherine na heru yambara bija tugeraho camp yo okusinga munonga tukora abashayi tweta screening biro bwinja abantu nje imagine not the medical camp otero muranga umuntu abona kwisha nkayisharwire munonga atoye buza kashi kya kuhabata medical camp akabiro cyo binyine gutekateka ngo bamwe basakwa bundi ikintu cyesete kibakata kubi okurugera hari bakuru bitendekereri nibajyango bujanja bwa bushobu nobucendeza hamwe ijurano omarwaro kandi nabeji nikibakwera kutunga obukugu ne yamba kucendeza omwijurano okuba guryo mu marwaro agamwe abokuzayo kucebeza kungana bwegarike yamba abokuzayo barukubi abokuba wa screening akare hata kagenda karaguza bitwa kuragura umurwire yarukubi umurwiro omwe no wasa kumara nawe izoba ryono kugeza kumuragura konkeji camp ko screening omuntu yaza yo kare hati kiyambirwaro tandika kikabasa kuragura umuntu ogwe bukirikare bagira umuhimbo bosizaho zo kushoma bagira community engagement bagira umutima kukunda kuragura abarwire mu cyaro mu byaro abantu abatunga obujanja bobo basima itendekereri bansebera bantwarizaje bambuzaje n'abagaruka
akureba ngo ubundi bitire mu gukwe ukuzakora kuzenga kumanya ishitoro bwiye komperi izuba twamanya ishitoro ahitaza kwandikira amakuru aga twasiga abantu basheyone batungo bijanjabi mwebare habari b'amakuru gitu Agacencwire umuyobozi yuko wanaga kusina abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand barare kurundi Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Ukumbereba ne kukibaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kuyisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Tina Events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko program okumbereba musibireje basebona abanyawo abakundeba yes embogo nchocho kunywa kirungi munonga no kinyoba je ushemererwa boosting oburu wawenda kuba low no manyare byo kunywa birungi byo kunywa abantu batakacengaga it is like taking no reka bajungu natabara ka coffee kar konka akatayo nakate just to boost